Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Menteri Kesorka Jela upapej ikatnat ka koi kekia, uba AL-heg akar pratrik unailar rajar arpo, ulalej benjurip ya ka building, ka badan hamaulai nung luom ya ka badan terwa ban pelong, kum ka dispensary on dalapan kenriak no ya ka Nehru Memorial Dispensary na maulai nong pedeng. Kum ban syupun kan mau hang ni bakalami ke jingdawa na ki babun ki benta ban pen kenriak no ya ka ni dispensary na maulai nong pedeng na mar ka jinghamnya. Bat kum bakalong menta kani ke dispensary ka dei bla syushimwai ha ka yeng jungkiri shimet. Kani ke dispensary ka bla remha ha ka shnong maulai ka ju ajing syakri syakin riutli shnong ki badan ha po ka jeli jong shnong maulai. Hakani ke jinglet jurep la senran lang da u chairman jong ka maulai town dorbar uba SD Khongwer u MLA ka maulai constituency uba PT Saukme u MDC ka maulai constituency uba Taibor lang Pathau u Dr. Amanwar ki officer katnat ka koi kakia bat kiwi Mene kana litpit choi ya ka Corona Care Center bat ka quarantine center jong ka Kenjang Masar. Rai kendo ikarang ba asnang hang tu, rai kendo iki help volunteer. Bagaimana bagi COVID Management Committee itu orang Basnong, deputi orang Basnong, sekretari Basnong berbarok bagi volunteer itu kisimpiah bagi donru ke Corona Care Center itu bagi donru quarantine center. Ini negalian jom kasorkar dan don kijing duna ke mamaki ke kendu, hagi jingye ke mamaki kendu hagi jingban pet yang itu ki Corona Care Center baka quarantine center la bataya nga bat meneh layo rupanya keren dia kata ke jinge ke jompi apo ka review meeting di balong ban si apo yang lam nu under chief minister layo ban disko ya kata ke jinge bat sarkar ke jinge ke lo shim ya ka lanut dia kata ke jinge ong jong ka di bataya nga ya ka ba kikum ka COVID Management Committee ki ke nu ke jinge hari nang tu dia ngelit non ya de po nonglu ya gaba la don lupa ga building ke belasna apo ke jingpet jong snong benta de ke de bicho ke de ga yo wisna ga market jong ka urban department pada dit mangila yo balle inspection ke bagi don ke jing temu bagi shift ya ga to ka dispensary ke bamenta ke bagi shongwai siang ni ka building tambah gabdang bun kijing duna jadi nanta nilayo apan ai kijing tha ya ka health engineering week bagan le ya ka survey report bagan ai ya ka report ka ba la ban kumno la ban sna ne la nam la ban accommodate ya ka tu ka dispensary ha ka tu ka building ya jongka penyihat daga sinong nonglu bahab apo ka urban affairs department Kajing ya keren shift ya kata ke dispensary na nang prengu long haka po to ikot jing lang ini doktor la tinggalet ki odi bligran ka red ka yin teng yang to ngin ya persang bagani keren ya ka school ko jong kong lamin shales lamin tegi agreed all right tinda ngalawan tenga authorized to la dengar request no ye asan no but is ketri jong ka shno jing ba lamin ong khele ya keren ya kong lamin ko shales lamin mesoma pernah ayah kata building macam ni bah min bu ya ke dispensary ya ke health center tu ilah dah tinggal kena kami tu on top of that ni orang tu ayah nak katu kan itu lagi kamera bangin penolong ya ke dispensary malah hantai kala ya pula tinggal lagi bakal kami yang malah dikilat bagi kau lemin tak ke bah koi kami sih ilah ayah ka ya ke building katu kan ni kamera man pernah kami nak tak dispensary de tang mari yo ay kata ke shift no tay na pren ki one shift no de pat nrik ha ke jo por pa na kalen ko jong doktor yo ba mental raja ba kane kalong temporary shan de ki be no ingin ne pa ngin le chano kadem don ka ba permanent place yo toy kata te ko don to ko shiti ba nga ga pa kai no section to minister ba ha ke to sa ma so ba ban ai jika te yo ke kane ko to mane kalong ba melalui pay betul jika buat usaha engineer atau juga health rekat buat nomik fajungi melalui pay itu jika kuno mungkin le anu kuno mungkin le
Sisian bagi rara bagi kena kalau feasible, kena building kalau feasible, laban pentelai ka syak dispensary, then we will take a formal decision haka executive committee. Executive committee formal decision tu bawa ni ngela dapat kenapa? Kalau ke formality, kadi bendan bagi court committee in formalize in syak ya ka bahkan.